Pozdrav ljudi, ja sam Rabbit Bear. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. I hajde da počnemo. Pardon. Znači napravit ćemo novi svijet. Survival. Preživljavam. Ne, eto ga. Napisao sam preživljavanje. Evo je dobro mjesto, boga mi. Evo. Već sam dobio sjeme. Ovo je jedan brzinski klip, samo ćemo nešto malo uraditi jer ja moram u školu. Već je 20, ja moram 12:25 krenuti. Ja moram baš to hajde. I da ovdje cave ima. Znači, sad ćemo u ovu epizodu samo napraviti one najvažnije stvari. Izvinite što će biti malo kratko, ali moram. Hoćemo ovdje. To nam bude najlakše. To će nam biti najlakše da zavradim. Tu. To će doći vrata. I bookshelf, nego ovu koridor. Znači jedna, Hoćemo iskopati. Dobro. To je velika pećina. Znači napravit ćemo jedan chest. Tu. Ovo. I to je to. I eto, to je bilo to za ovaj klip. Izvinite što je bilo ovako kratko, samo 3 minute. Ali eto, nadam se da ste uživali. Vjerovatno da niste. Nastavit ću ovo kad dođem iz škole, tako. Ostavite like, komentar, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!